Mundu ngiri muthemba wa gatatu ri kana personality ya mundu wa muthemba wa gatatu ri mundu uyu ni akoragwo very social. Ni mundu mugikaranga nake mugekenera you know ni mundu social endete muno guthii tupati ndakindagiria gurikuwa ni fun loving outgoing Nacho ukinderia muno gwake ri ngoro nginya mathaa motuko ri ni ukumwaga yo ni tumundo twake ndekaga na ihenya akara ihenya ekaria enda ti uria gukumubanga acha ni uria wekwibanga we mwega na ni muhaneri we ni muhaneri na optimistic uguo ni kugatiriri ni onaga maundu na njira ngurani kana njira njega muno makiria ni tugaga very positive. Yes ukimurengera ngirathi na mai nuthu ri nde ukwira ngirathi yo ni half full not half empty. Aginya ni aliganagirwo biu muno ni talkative ole kuboria ndiendete andu mochena ene ko hapa kule hapa pa muno kwa kuko here muno ne musalo fish kebeiru weiru tika tu araburi ndari thoni no ategemanie kiugo no ucio rero riu ngai sanguine Mother basa green how horokira. Luno na ha shameless. How no hori. No tegemanie kiugo. Mundu ariguo kana no koria kana ko. Kiso ni sanguine. Na nikara muno kiriganagiro tu. Ngite. Ena leo turenda. No wega waku ni riri. Ni ha optimistic. No ona. And loves people. No endete andu muno. No ti othe. Uwe niguo ungi ti othe. Kurigana no rakoranga tuthie muthemba ucio ungi na metagwo phlegmatic. Okay, phlegmatic andu aya ri moega mao ni ahoreri. Okay, acio no ri ndaga ni ahoreri. Mundu uyu ni reliable ni kuga no mutume handu na athie na acokie report itari njambicure bas yongereirwo cumbi kutirona mundu thocio mundu ucio nakorwo na content ni akoragwo na content. Yes alafu ri acceptance ni akoragwo ati undu wothe angirega ni atikagira maundu mothe wamwira ke shoyo tuku ni peacemaker. Yes shoyo tuku agoka wamwira moke na ngania agoka wamwira ke tha ciganona agoka uho ni ndiragiukira ni ma yona alafu ni mundu ni mushai thoni mbere ya andu nona ukwagirwo hau. Yes ukagirwo hau ni bwana alafu tumundu toke kahora ndari kofukufu watheuri ni hau ni ndirokira mohoreri. Yes I'm calm ndabicanaga apana ni peacemaker fio ni na nyoks wakata ucio ni sanguine. to pragmatic ucio ni sanguine. No by the way reke ngurie ri kaundu kahuthu tondu ni twakirikia nyamu icio theinyari melancholic, phlegmatic, sanguine na choleric. Yes ni amathondekire maundu maya ri icio ni ndaru to gicire ndeciria no mathondeka abo microphone icio no athondeka ni ngucia ni riri ni mundu analyzaga akanalize mundu kona ruwe tumitugo twaku we Macharia grakwa na mya ni ukoragwo we hano wa Macharia no twathi kundu ta Nyiriri tugakora mundu ungi wina tumitugo twaku twathie Mumbatha ri tugakora o mundu hana tawe twathie Kiambu gakora mundu akora Njomo wathie Mambatha wakora gacomo kangi you know kimitugo na mundu ucio ni hani mitugo na ngania. Okay na mutitarainie nake na mutire muonana ukama classify gucire makama classify so ni athomi in short ni athomi philosophers philosophers kida